Pastronko enkomawa wo hwe mesabre e too much GHS so Ghana wahala dwumedie na ebre aso se mosomfo munuaba eskapa mede eba ebebe so mo se de da ne da ye no eno na munim se meji madwase dia na je se yensem a edi atentwie e wo maye eni wiase afa na nyina na ekeka ebomba no bedese mampo hina bomo ede eba ebeso mo ma wa chichi ni benche ye utimi de wadwenche fa nsem no ho eba ebebe to your comment section enu ti se afei na wode wa video no ato ha no mo on subscribe to your channel na ye efa ema you like videos na share follow yan our IG page and your Twitter page so na notification bell no when me aso e de ama ye se ne be ya ye upload video bia na wonsa etimi aka our phone or laptop and as our tablet so na order for said your mamunim no ye na watwi mo ensem dodo na e na ebobo e de eba ye efa wo mayi ene empanifo a wo mo wo mayi mu mo be ka ye de ni kopie mu asante mantem a ene ye so amefo e de wo ye chechenchenche e hye so etia wo mankasa wo mo MP eye Osei Tutu nam so mensu tutu bi ekokọ eye esu ni emu no enam so ama empanifo etu anamwa wo mo edi eye dwuma ede afa eye ehum na ebiam nso so eye chema wontumi ye ebra wo mo etu abayi wo mo delegates ebi eye no ekame akwa ye se ensem bia wonabo Kennedy eka ye ntino wo ye eyi no eyimu eno nti ye video bi beto abontia na just wo ye campaign kase ede ema Dr. Mahmoud Bawumia eho ensem ye bedo eye emu esu eko na ebiam nso so eye Reverend ko so bempa de nsem bia ba betudwam efa ye mampanyes excellence na nadan kwa kufa do no de na etoto eye so a o Bible mo eho nsem so ye beka eye nsem we ene dodo na ena ye de eba aba bebrem mo ye kase ebobo so ade ebe twen no ntim komodidie mu no ni nyina obeti eye ebi ewo me no nti no frobi no bi frobi na cheso no so enjoy ne yen na yen twetwe eye enkomo na yen sebrand yen twa ye ho emra ye ba ye bedo mosuko ensha wo se unya bretwen ye ma ye twa ye ho ede eba ye na obos ye se de nsem no ekokọ esi ede efa ye de start ye no na chese ye mampanyi ensem a ebobo ba ye Reverend ko wusu bempa de betu dwa ese wa ye tese so ebra sam wo sra na nwa na se ebra sam wo yi no se wondi eye wo man no eso na edru mebe o mani free nyame akwan eso no nyame honhom efri ni so nam so ma ye kokosra eye Daniel enwo entina chese wo no empa ye se na enkane na wo body mama panyin wajai aye ne biemu so ayonkofa na eda wo mo entem eniwo ebiem no me na wo ka say eya wo difo a wo no nso so no nyame ebie nani ema ne kasa ye nim say Reverend ko so bempa kasa ye ne nsa no beto dwa eya wukuada na nso so fo we so ede nyame da na de ede che na ye eda edwada ewo eya YouTube stations no EBS ema no so de tudwa eche mu say nyame wo ma free eya MPP amanyoko no eso eno nti ye pin ede aben na ye ba beji eya emu enchire mu say na wo hu no esi efa ye na je say wo kan ye na Reverend ko so bempa so de ne de be boss no does it mean say is the confirmation anyame eda na di ede ache no ana eye prophet Benjamin na Osei Tutu ewa ha and the younger prophet and as a prophet 99 ewa ha no ma ye ne no ebetwetwe eye enkomo odi fo me makwa ba na je so papa say bibia boko na so e Kristo da Roma ye da Kristo as so ho ye de nyame adum ma medical chia na asante hine otumfo to find out so to the second okay asate mara me pa boss everybody e ma ni nche na akoma pa na sompa do so asate man no e cover Ghana for nyina okay na me hira no na me chia police panyi ko fi buachi okay na me chia ko fata motos na boso kai okay ya me kam nyina mo first August e me birthday oh we August born first 21st year birthday the first then ye nyina month na mo ye nyina ye dia ye be dia goman ya me hira mo o hira so odifo yeti wonsem a woka se nyame ehonhom afri eye MPP amanyo kono eso enumo enam so ma Reverend ko su bempa so de ne dia baba bo so wodin eye ye mampanyi ayemfato ho ede ama eye so sen na wo hu ensem no esi efa ye bo emu enchiremu maye yo me da se ma mechia ahwefo a omutie omuhwe too much okay ani wa host two programs so nyame kan council am say odifo bia no difo a oti erade ne okay the be mass make an say so when you odifo a be from odifo go from odifo a aduma kese da so okay na ne yakoso o man no mo no oyo odifo e so oneti bobon pa so bo o man ho pae na nyame yi o man hin tasem den e kire okay
ti so man hitasem nyakopon eyi o man hitasem e kire yen na ye beka enye se ye politics okay ye woni ono de wayi nanim se oye politics me se me nya politics what I say eti me ma ba to enja fa ko so wo ka se ye nso make me swear because my tobama MPP pen my tobama EDC pen eti me ma ba to entra enja fa ko na remember asem so straightforward am say your Ghana 2020 I think 2020 okay and Reverend Dr. Osubempa edi ekufado ho dance here say ono na nyame apa no say obedi ade esem bebri ebai ma Osubempa mpa ba jane na so eka nyamesi sa amparapa so nanando ebedi ade nyakopon we on chantro okay ni nyame nia ebefi odifo bia so odifo nyodifo kwa na say nyame hu kasa che obi no ka me twena no enkosi bone so okay atase be pa kan no ampa Ghana force nyina wa rehyimu akufado ndo only person Ghana for nyina wa rehyimu onimu se oba Ghana beba from pressure beba from okay na papa Osubempa din ho adase nyina awie no ye wo my Ghana ede kunyana makufado kufado be tre gonwa so no nyame sana ewo MPP aban so na nyame epoeti ne se omra no ebedu bebe na nyakopon atwe ne ho afi ekufado achi afi atwe no fi MPP aban achi okay ma omudom hadwen ene ebu oman no eden na ma nyame atwe ne nsa edi free MPP amanyoko ne den omo yeye oni bibi sometimes no wow cast nyame si anas asofofo na omo gire mo nan so ebom pai ebo a party ne ban no okodo omo nyina ase okay but I say o continue ben asofo no okay ye woni bebi wono ma te say fo ekita me pa ade wi what the more dance so mo di man prophet 99 a ade wi obetwa hweso yi okay adanse be di me sem wi fisa ade me sa ka wi okay ti na me pe bia metimiye sa ne ko se ne se nia aban ne pe bia no e na oye ba sa ka ade aka aban ne ben edifofo na asofo na omo jam na so bompa ta na chi no a ko ba se ndema be de e be sisa osofo na odifo de wo wa hye wonkom ma baba be disu nti se aka minyansa ni minim de mensa ma me ka de kire eye timamufo ma wo mo to abade ma me no na wasa menyente ni kwansa me bebesa ebetena wo na ase e ka cho se anase me betwen se wo ka chem se yese yansa na maye e bia na de wo be ka se menyen nya ho bo hye e na me hye de ma timamufo ye wo politics e wo ho and ye wo politics ye wo dirty politics okay and ye wo ahinie okay tie ni ye wo ahinie we na ya ahinie sana Bible di David ho dance no David ho dance Bible di David ho dance David no wanwure mu ene ko point ni say wo na ese be di ade but David ni nyina echi kwa no say David hu ni fon so a o se bo ni fa che nyame de ni bo na de eche David sa to na mo e ko odifo no pa no tuma no e ko ni na se odifo e say den e ko so e wo mabrabo mu e den e ko so amamu na mebu me ye den odifo tibitu ne na gam e ba David chest David say na waye apa oji tuma otiman direction ma ne ye en na ma David ahinde be ye kra be hwa ahinde no but MPP aban no ina MPP anas ahinde no nipa na wa wi asa ko mo hu nipa bia so wo bo we no mo sa card ni wi a no mo re fi ba bia emwa ne dem efiba okay ofise bia ne busum na okoso no ho na hoode ne de efiba ba no nim say sofo bia ogina ho odifo bia ogina ho ekuo bia mo gina ho omudi paibo tawo achinti no ena nyame hwe ena odi ahine ne ma ti ko ere hwe ti ko ere hwe na do adwen e de ahine ne ma we na say wo do adwen ena ope na say wo do yaade na say wo anfa nyame akwan an di wani mu kan na do pe ko ya ufropo totally eti abawe ba power no the we are gonna for nya gidie woni mu am otumfo kwa yusu word be man say mo go back to otumfo video 2016 otumfo say be bia wanya do umpese ka nya hwe biom okay ba ko na ko ye adwuma no na gana fo hwe
na yetu abawie no obegina TV3 ka say ye de kom any day ye de kom say ye de kom ni ahokyere ena tuti amahama eti san kokko che ekufado say so oba no mambu ni yi a ye de kom na ahokyere be de ebetu atia no okay what I say ese ekufado so okọ na 8 years right thank you we dey say ya to atia no ye ma no 8 years nyina okọ na 8 years ye bisa say amemmuo na ekọ no eni mahama amemmuo na yesi ebinim se mahama nya no eni mahama amemmuo ne wo na ye se obia nipa bia obia wo na hoden obia wo de wo ba otimi eye oba ye no o kire se obeye FSHS wo ye ya na wa ye wa fropo one district eye one factory no ogusu a wo ye akwan wo ye hospitals wo siesie enti on sha wo shay onye mu bia how many hospitals do I na do be see how many hospitals na do be see okay what can I say it is castle tie it is castle okomodin ye bre ambassador judi ene edukonya ne ma okay eto bi tie mo aya mo test kwasi message edi ma ye no mo jai serious ye ka sama na ebim test mo asem message kwasi edi ma ye person mo ye very careful sa de no da bi ye wa democracy mo no listen say adino achia mo say achia okay ti haye answer mama be si form no Ghana ha na yeto cement uyi 100 Ghana yeto 4 bags of cement okay the high 25 4 bags of cement asa mahama ko no okay and now you 100 Ghana auto 1 bag of cement sister Ghana abono and me trust abono ye pa Ghana ha ye krama okay ye pa it and na ye jefade na ye nyama na e was asano so na esuboma and na wo ma ade no ensuboma oman no okay na braha Oko I take Holland no I take the Netherlands no yeah enye Belgium Netherlands mi refidi no okay omu kronos no omu ni aboa ye pa ya ede ye ka kwan yo okay omu ka abo e ba mo de ye ka kwan but omu sunum ka kwan so na ye rich Dubai for ni anyam de sidan yo Dubai for crime ya omu ship from Lebanon Jordan e dey be sit down with Dubai e dey na Ghana ye ni etini ye jeku for do say obetre ko ya so a pressure na wo man no mu no e be kofom wonu mo buy ko wo afes na amamu no e tumika na obi text message ati program ko obi text message dem say covid na buy no ship nko by 2 years can you imagine waju mo mere ono wa kire na adwende wo because wo ne se omayimu ayeden by omayimu ayeden ebinumu so ne ebinumu otoka mo dia for David tie ebinumu ye ne ma incident na wo mu no wo ye ne ma na de wo mo nye man ne mo media for no mo ya mo selfish media for mo selfish ade no nukwa da ho ntimi ka na obeka ne se bia se me ko ka nukwa na ye di posifo ebe tata me benya sa ye ka se omayimu ayeden ba ebinumu etimi ye ne ma o mo na nye man no mu no mo te na ye pese ye hunu ya eso bia akwafa so a ode pe ode nya ni sika okay eso bia akwafa so a ode nya sika okay obi akwaji sika duro na o sini dan a mefa ho ekoto no okay obi yo bia zan na o de sini dan a mefa ho ekoto no o man na yetimi pese me cho se obi asolo pese akwaji bosu ekoto ade obi asolo pese akwaji bosu ekoto ade eti ade ton no mu no e den na ekoso ade ton mu amafo timi yi ni mo port okay port is easy because nyama nipa ship container no ye ni papers bia wie na bedu tema porta sika de be mano no sika na ye bobo chewa e che sika de to nyama e ye ship ni buy o timi yi nyama no ba sika duty ni ba forma nyama na mo kraba man no mo betima kan more e ma o mo mpa de ton no betima ko tu bia beton okay what I say but still no e de ko ye make for no still no nyama no kwa na ekoso omani tumrika na se ye wiase aye we yensu ye nyina fa ku ba bia ne o ma ekoso internet na de so bo ne ebo eye MPP amanyoko no endi se amanyoko ba ye mo kan ye ye na ne o ma nkoye ne o ma nkoye ebra kofo de eye Ghana ekọ hepic mo si ya na kofo ye sei na mutu din kofo gallon kofo sei ni nyina no oba ye no mo have issues it means issues no e wo hodada and it can't vanish oba amanyoko bi ne won mo beba obetimi aba siesie wo how no bibia but baba so so why don't we appreciate the obi aba tie mama ka the secret picture
yaw Ghana yes Ghana enye yi o okay obe me say me nya politics okay oba no ba ya de pa meka okay aden etia meka hwe say yenya obi no say me ba me the tema port duty ebe campaign na me wini so a me ma duty aba form na for me engineer ma tema port a sister Ghana be jo flat na je say da bia ye pese wo mo metwa ye nto because obeka na oba na wanya obeka say na wadi me say and two betu de tia I mean say ye petrol no mom chen no kure no me trust ye nya obi a obeti the tema port duty no obeti the any campaign no wie so a obama sina make can obeti so pepper ma mine na no ma duty na ba from say na o ma business no beti ma krane ma aboma no mo a Ghana bejo mampanyi ba ye en bosha wo hye onye bia na amuni awen onye bi amuni awen free SHS onye bi ko bi sa comedy in front of school teacher for ko say yetimi tu omuka ba say ye den ane bosha wo hye ye den wa ye bi di ama me pese ti o ye John Dramani Mahama by former president onu so ba ye wa be ye bi school dan o ka so besisi wo sisi ye enso ni school dan ne aka nwure Mahama adwuma so ba ba be ye na onu so Mahama adwuma pepe so bi na wontimi nye ye Mahama adwuma o ye no Mahama ye adwuma gu ho okay asana Mahama akọ it all kono kana na do ba o ba no ese ko be compete na adwuma ne bi o ye so ba wie bi de akofo ye no na ye former president Mills awanya ne ba bi ko ene Mahama ba ye eno no be di so kofo adwuma ye ne ne we kofo adwuma ne ka akwan ka akwan no be ye ati kofo no adwuma ye bebe o ye bi bebe Mahama ba ye no no so bebe ye no so ni project o be ye o mo di o what is o be ye o mo di o nti se kofo ba ye Mahama ba ye mama to kofo di mama ye de na no service na Mahama ba ye kofo do ba mo expect so no so nto ye Mahama de so saa de na ye no saa de na ye o man no mu no ene so man sika okay saa de na ye o man no ene so man sika se na nando se odeni ono so ye ne dia ye bi sika be be o ti nyina no enema ahoro be no de ye free education na o kan no enye bo se na o di no sika bi o eye oye na ye tu o man no mu no ye fa so no na de free education te twi ni ye okay oye na ye tu o man Ghana no ye fa so no na de free education enye bo se na o ji bi na de ye free education the free education ye oye no ye fa so Ghana man nya no na de ko hye ho free education it be say boss you no mo gi na somebody IMF no MP for Mahama de ko IMF ye ka ho asem okay na say amamu na chia what I say amamu na chia e say wo a wo say it is caso ye fa ma no e say so de ko IMF it let me say IMF no de ye ko nyina achi no ya ko IMF na awie ya ko awie se sie no sika no mo de amaye sika hospital se mo fa mo no entimi cover sa 2 years na aka no okay e fa mu oman no so wo epanyifo bu oman no mu a they have money omo sika they get money so wo mo ye wo madwuma na mo di nya omo sika yo anye party no na ehu ana ofa so de nya sika party na hu ana ofa so de nya sika it so for party no de nya sika dia na se party no kwa ho chirima so bo party no so bo party no okay because you go fi what say obi second Agyapong so say ye fa o mapanyima na obi do mapanyi utimi so bo so what $6 million so account mu chama utimi say what radio station what TV radio station think can offer mbra na nabusuan so eba chama utimi say okoto Chelsea $3.5 million na juma wo ye ni beautiful person fan yes na juma say abani nim so mo was kasi ade na wan ko mo no hu say IMF no wo ko that is on pe wo mo say IMF na wo ko no wo ko ne sen wo kwa jisika kwa jiaba na si yesu ye jiminti no na yasa to aba mo say mo san ko bio eno na ye wo waje nchire wo na wo to aba ma no na nche so to aba ma da bi ti ye jimi 40 no da bi say o mo aye mo tete si do mo to aba me to aba ko ba bia me fi say wo hu to na me hu to me a ye corporate aban me ho chire o man no mu what I say so hu to na me hu to na say kama ba hu to na obi e corporate hu chire aba e wo man no because o man no nyina no ade ton na nyina di na o man no mu e business obi aso person ko jilo bank no offer to be biase no koton e dey say nipa obi timi kane ma no otimi yi niama ma e be ye den na me no me ka se bia me ye den e me ko tu niama se me koton okay eti amemu no
Ye pa ebo na ye ebo no ye hu say Nanado no ordinary na ebo oman no ana ne krofo na ana ne tie dabi wamo wafu nyame achi ne krofo na omta na chi nyina so no omo twa ne ho ahia no omo ne na mebosum ne nroso eti ama Akufo-Addo no onye free so betima ye adwuma ni that means more can say that means Akufo-Addo is being manipulated because of the ministers and an crofo metwa ne ho ahia sa na wo pese ye ntia ase ana so wo sa dia ye betima tia ase e wo sa afa no ho tie sika na oji nyina na o ma panyi na agi sika no enye minister na ko gi sika no wo musa eti so ko gi sika ne ba e ba say adwuma be no ma panyi sika ne ye meboa thank you eti say o de sika be ebre wo so but let this guy bro say fakwa bi we no fakwa ya na wo ama wani ande akira ho adi na bebo ye bebo pastor lady thank you it is kind of ma panyi nyina no so the man the minister so or the man DCU or the man the MPO ono no Akufo-Addo di na ye de eno nti na mo asofo mo ho se mo bebo mpaye dia time ampanyi achi na enne sofo panyi a wa bo mpaye dia yi obi nyame na mo so aka asem ade a kire wo na se wo ka se wa ja mpaye a wo body manipa na ho no no na se wo mpa o man ni ye ni bi ewone onu ehu osunsum ti na okasa tie nipa na opa ne hotuma no a ono saba bon ti say nyame afi party na chi no ewone onu ehu osunsum okay nyame bia wani thank you ete wone onu owusu be pa no ehu osunsum say ade emi osunsum nie oma panyi no oma we no oma hagi no wiem ana ni epis ni ho anho nyina ani na mo na omodi ni ho agro because say the word trust and the word belief and the real mind no ejina na do deeper na say na ye ni hu Akufo-Addo no sa na ko de baya kanye ni nie na hwade bi wa ha mam na former president Akufo MPP obedi ade eko asana Akufo-Addo ye de eba we know say ka Akufo-Addo ba oba nyina echi no kebi obe contact Akufo Akufo ebi obedi ade no we say me Akufo-Addo me di madwen e me bo man no but my experience akre bi wo konwa no ho ko ba Akufo a obetma kiro ma mo experience den na chese won ben no woni ne ntu anamo woni ne nkonte ebe de wo hu se won ben no dabi na na do men Akufo na do oni Rollins na ebu oman no tie woni me kan ko na kiro say Rollins ewu say woni ho enti say no ho enti wa pem no okay oni Rollins na ebu oman no okay mama so be di ade no mama no ndi Akufo na ebu oman no okay ti haye yo jabade wo man wo je koko wo Ghana ha boxside timber diamond ko den na Ghana for yeni den na yeni o ba ko ka chere se ke Ghana say krako o betu ase na yes ensuo eso Ghana say na o ministers na APC na etu Ghana say so ye den ya ni nyina mu no wa hyehye nkrofo excavators we jai ama o mo be jai say nkrofo na o bo mo ka sen obi machine na machine ni bo 10 billion Mwamusian won to asie na wa ship o machine dey to asie na o to asie so no say wo complain to asie na o ministers etu chama uti no mu o mo tu Ghana say enti say no wasisi wo mo ni o menye o wasisi wo machine individual afford dem na dem na o mo say na women organizer wa mama me kasa fa ne machine ya che no ayo dabi how many people and the party no ma what is say sa akofo we na wo machine na eji any ma me no kwa dey na otie say ono mpa na ehun say no wo ye galam say omo maka no what if say no omo eni ye galam say dwumadi eni mu sister ye fa no kwatu ba bia no kwatu okay me sana me life tie ye fa no kwatu e say Akufo-Addo say me metan no me to aba man no because of pokwase overhead niti and say udi ya wo mu because anyoma bia wo ni ma sisa enti na say ebinum ka say revenue zuko so bempe e ka say we jai empire wo body ma o man ne mampanyin ya udi because of mmere bia na say anamonto bia wo 2 year ana nko expect sanka ban ni beye bibi dia bo na wo manya na ye che no na enu nti na ma na bepa oska bepa enye ska be na ope enye ska na wo so bepa ehwe enye ska dabi I say de nyame aka me wo so bepa since the year 2000 bepa na odini hu dada okay ka open no na oto me no wo so bepa the year 2000 ka be mbappe na oto no odini hu but person tss person me mo otiase say ahwefo ntiase asema ya me person ne etiefo be tiase say wo so bepa asema o kan no e woni ono ehu osunsum na wo ka na o ka sa okay
say amemwo no ana say akufado nyakopom efinachi say na me kan our man media Monday because Monday our man and the paper can Wednesday ti hayo me kan Monday say MPP aban no nyakopom efiomachi Emma odo a o man Ghana wo ma MPP aban so odo nyame Ghana odo no efi MPP achi because say na ye ji omudi a ye de kunya ne ma wo no and maybe omudo man na kodu no enye sa level na yenim say omuni e ba ye de e ba kodu ha eti no say e bompa e hu se da bi amemu na e ko no achia yakopɔ efiomachi e say eti omo na so no mo hu mistakes mo ye no mo correct mo mistakes yo ensem no said ye ebobo ede eba na de ACC no na chese say no ya MPP amanyoko no 2024 mbetimi alusu eye abanana hands down to lose hands down to lose yeah go 2 rounds yeah go second round hands down to lose hands down and say wo mo be lose di ama NDC amanyoko hands down because ni pa ye giniti no sabi emponie medi sabi aba nipa ye giniti ni po sabi emponie o de yakwa MF wajibo so je kwa che mahama opa ministers more than mahama ministers eti busum wa but I say parliament how many ministers go parliament how many ministers go parliament bisa question ebiji 100 million ebiji 90 ebiji 120 eti ye fan say omo mo go parliament nyina ye fan say busum wa omo ska omo ji busuma akete omo je no kakroti nyina say esen how the last oti said parliament can say you pay akem 6 months da what be that yeah no dey enti be da so teachers nurses ebekem doctors ebekem nurses ebekem government workers ebekem ne to ka kese ema MPs ministers DC ye wieso a wa o to fuwe o ji allowance yesa o free to masa be ma wo mo pay no mampanya ate so 30% wo mo salary no wate so 30% and afu wa wo mo kokogina no so slash no by 50% aje say wo mo ngino fu biem o kwa 50% ubeto bi na aban no so ama obi enti o ye na afemu de o ye enough ye be free aye ensem so waboga na ka eno ne ye wo analysis a wa ye so waboga na ka kohwe yenye dan demu kohwe edan a enis for ba mo si gu pram kwa we ko edan a mama esum gu ho o ma wie dan no akase na be ya o be bia no asa enyo no be sinti onye na so ko bia no ama na be kanzen eyo ma de bi o baba be ye obi no listen ne de wa me ye bibia ento no so na ju so wo ye bibia ade ne ye ko mala junction ku fo na ye ka akoyo fa head nyina mala fa head we anyata mes na e be bia no na ka small one to be ku atames baba ye na obia no eno je say atames na ye yo ku fo di ne bebo ye bo ku fo din odi for odi ye free ye mampanyin vision amonya no eso no Kavintila edi nsembia babetu edwa edi afa wona bo Kennedy akomprekon Agyapong ehu a chese wo hu ne se Kennedy de onye wo bia wo se fata se mampanyin dwanumpuno wo pre ehu ebi adan ya journalist na se ye nua be man din ede Ahmed Swale sa ye nua be man na chese ba no Tiger Eye na wo kan dwumade no ehu ebi a wo mo ehwe hwehwemu efa kwasi na ntachi issues ne mampanye yi ha na enumu na wono abobetina na 2 TV a wode ni mfonyi kire ye se Ahmed Swale wa yese na wa obeche no sebio wutimi bu no wo sa nipa no kra no obe defend wo na sa ensem we na Kavintila digina so essay ebra wo no abobe sansem no ediwe anche eni bosome ena Ahmed Swale eto na nanom ewo nse do chese nkrofo bi kokobo ni to ekunu enti no nu ogina on the fact say wono bonu asem ena nam so ma anamonto bi ko so ma ne Ahmed Swale enkantasefo ehuna chese wo atutura sem anase menteme wase anase ewudisem ewo wono abomuti se nipa no yentimi ento aba ema no ema ne enyeye with pe allegations a Kavintila de aba beto abontin ye ebetimi disqualify wono abo se ontimi enya the flag bearership nana
that's it. Sa issue we no. Many fat was a issue no. Okay. Story we no. Many fat and I mean you can say no. Many just was a story we no. Na me David story no. Edafa baby. Actually will be dem be any sukakra. Okay. Boy ni we win nyina no. Me can say can Agyapong and I so na boy no di we and I can never pass e ekukunu ene de manager so eno de obi ani nyina so eno de no me enka ho asem esa ati ho asem de ye fa tu nchen asem bi wo hu ka oba ye gina on the fact say ebetimi with allegations or no de ama ye enka say ono abuni ma na woni ba allegations no ebetimi disqualify na tama ya wo Moses no ya wo Moses with purpose. Okay. Bibitin na Moses ko pie Pharaoh ahimfie. Okay. What I say? Bibitin na Moses ko pie Pharaoh ahimfie. Okay. But Pharaoh ahimfie Moses ko pie no. Na Moses no nim say ni nuane Israelfo. No nim say Nebusuafo any Israelfo. Okay. But we clear there. Moses ko Nebusuafo ne chen no. To trust there ebe mu. Okay. Moses no nim okumobi. Edi ni shefom. But da Yakob point Moses ko Israel for fi ko asum fa won ko bo cha so no. Moses ko do won na Israel for ka say no mu nji Moses ndi. No mu nji Moses ndi o. O mo se wo a be kun ye nua no. Wo na wo se o de ye ko hefa. No mu nji Moses ndi. Se ba cho ye kre wa ha de. Eti kana Agyapong ba oba no. Se no kun guy no, onye no ku guy no, me de ho de mama otofa wo ho. Ha ti ye fa ho to wo. Me nko ho ba ne person ati say me side no kana Agyapong onya fair e ma me wo side onya fair e ma okay so one me chọ no me side no kana Agyapong onya fair e ma me say o qualify say ye man e fa too many man so ma panyi on qualify okay the reason tia me so no kana Agyapong qualify ni say tie oh yeah politics ma o yes enya yes okay no enya no kana de timi ba bontin etim be kansem etu panyi be so ena me say na no odin na no ne voice ekọ achireti no na kana fa nyina som kana Agyapong aka say last minute no na wasaba back ababa chaw ebisi o end for time ebisi o no the party for time eti hona mi so onye fe mame okay so obeka asem na ewie na nipa bedi na chi no na wasaba back abapa chaw kasa asem no oka o se agro no e na odi na ne oye ne kwa na eye politics oya sa na ebe ye den e na nipa beji we di say asem o kan e serious okay ba me aso D4 no me hu ni say Kennedy no ba oba no so o mapanyi no on pre o mapanyi seat no na o pre ama obi oh party no oh really yes me can't say much open news for FM news or Remo radio I think yeah so you aware me say Kennedy ba oba nyina no oba e be support ba omia na so was supporting na ade na wo gina they be omuko promise no open Alakash be win ba omia hands down ana la so fese Mahama what you win Mahama okay eti we say mezi bia and some of us no say si ba me challenge Mahama e be to for Mahama no e so me di ba omia de eba okay wow it's a picky form now forms no ya picky forms now obe challenge ba omia ni Alakash eti e ba say ba omia anya ni normal we no mo pe and na so anya normal we mo am pe dia o make say apai okay eti ba say krekere de ba ye campaign ma ba omia okay what I say okay ba ye campaign ma ba omia na ba me de wini Alan o wini Alan so a e be to ba ye between Mahama versus ba omia okay how be tough but tough ni nyachi no kren de be say fi party no so at any party sana Rollins ye NDC for no it's at any party na obetwe vote ni bi okay the last minute no so man nya sa 51% no mo pe na o the vote ba be kan ba omia de ho no me dey win NDC a strategy tie politicians omo to ya adwen e na obedi make life by you see ye nhwe e ma sa no guase we e command Ghana o man no you be bia abochefo asema make no
mutu kwa figa na kwa obi maso munim de wi amafo maso tie discipline no buo ene de wi a omo se can say apple krana korokoro nim se esumbo ma omo krana omo timi se apple sika ko etimi se oman no e mo man ye okay the se na egi ekofado dia ye nim se nima bebre wo nyina eti no obetimi ma nema na sumbo ma Ghana no enye sa na ye hu no eti ne ye ka se amemo no atia enye se bia obi tano obi ntano me 99 me say ekofado etimi to abama no se all continue 8 years ni se pokwa so fa head na da hono no said olusule selection na any is fosu ba omo wie ebeka nwurem eti na bitu man say o wini no wie overhead no o wie correct what I say but as you say baby a business ni at the ton any sikayi any at the top ekoso man no no okay they say ebu gauge no eti ye be sremo obi ta obi a eti kere Japan de ba no strategy no dey ba awon for my panyi na nya do bet me win mahama nya do bet me win na say eye chama won to me wo mo ensusu enim de akoso na nti na no so de ni vote ma eya ba wo mi ano na wo hwa ba wo mi a bet me enya na said ye wo kan all those ansem we wakada but ebia no afi na obi ehwe say siso ma wo hwa ago kansie no say ekọ edema between eye papa Dr. Mahmoud Bawumia and former President John Dramani Mahama ebeko say well say bia amemuna kodu no MPP for say omo chance MPP for omo so omo chance na ade omo say bia omo de asojafo na be hwanhwan NDC for ba we mo ye den a Mahama be fe kunye ne fe musem omo ko soro ba fo mo di gale boto Mahama be fe kunye ne fe musem because Bawumia no oyobi abetima pe Mahama no say na make no na mo we miss no omo strategy nyina me nya me ho susu na make no yeah with you oya say ka se Bawumia no ye se ko fa ekunya na ba be ye a Muslim a Christian okay Bawumia be appoint a pastor as a vice which is Pentecost former chairman okay yo opoku nyina okay what I say yeah it hono no aba ye o say the whole Ghana here Pentecost for branch it's about Bawumia ba no appointing as a vice papa so nya gitum so be ya e be capture the Christopher no more ba won say Bawumia no wakasa wakai se bebre ama amemu wapem eti na ohun say baby edo se okana no tum na wa edin no ba he say mama Mahama nya more opportunity more Mahama wo more upper hand because baby amemu no Mahama de amemu no tuye a mo peja amemu no de koe ana mo be peja no de ma raise ne ma more high Nima go high too much tina just say you know MPP fon to o madwini mu oh ene say hu yan so on be campaign aye ba de say de on de say de on bet me ye say obi atimi so obi akwa ma we Ghana ha sika ne de on beto ba pa but enya de on bet me win election no David because say on win election na IMF na on de ye kwara say gauge na baby am de ye du sa gauge no so ma ko je sa IMF sika ne kwa puna so ma ko je kwa puna hwe baby a yesika sem no yeah akodu no okay yesika sem no eben IMF ese aban ne se Bawumia de beba o se won de beba o ba sika oro bebu man no wahi okay just say den ya nipa no wonya sika thank you eti ye beto brother ba ko 10 cedi brother plantain 1 say 10 cedi cassava banchi ba ko so beje ye beto ba ko say 10 cedi because amemo no sika no de bebu man ebi ni ho Odi for over the week no because ekufado ko no odi e ka na eto it is wo a oba no sika be na do bebu man the same party obi akwa we just e ka e de to honum obi akwa e ka ne de oja de to obi antimi nka se ebu amamo ne awie enya de se woja bibi e wa kire enti eno de e ka ne sa na obi akwa de e ka to na so yen hwe over the week no emu no issues ebaye surrounding the former president awanya ne baby ko ye papa John Evans Fifi Atamos ninia mema no mo Samuel Honorable Samuel Atamos and sembia obebeke
meka ye a wo chemo ese renovation na wo mo eye wo ya asundue park hono mo wo ma mabusuafo amane a chesenka wo mo ko hono mo se wo mo kwa akɔhwe ekwan befa so mbetoto nioma na 10 years anniversary no mbe hu do mo be di no na no na nam so magana fo dodo na ka se unua be ma na se wo dihie ewu ye 10 years nie afi ya 10 years na so no afi na wo kwa hwe eye hono na wo koye na so obi ehu no se ye bia ya hono mo se dia ye enye eho afu eho asai enu nti no wo se me ne nkrofo bi nkwa adwenkrom no mo ntimi siesi no mo siesi na se eye abusuafo no ne empanifo no epre eye enwo binumu ne se eye propaganda bia na se bibi na wo mo ede eye anamonto a wona bo samatamos wone eye kwaku ayindo wu ene biemu empanifo bi omukoto a eye anamonfa renovation no ho etuye no se na wo hu no esi efa anamenti mi ka ho ase bebre ba ne meka se bibifo mi hu se na me spend ko beti ase nipa na ewu no na ye hwa fun okay na je se busua do fun thank you what you say nipa na ti ase ne de so o yare na oda ho a busua ne mu se ye di hye yale o okay onye wudi a ye ne se sika fe bi aba what you say yeah thank you ahosa ne tem me call bebre ni se omo se ho na most of people did 10 years. 10 years no. Omo ye ekisu for party. So ye Christonia, so bi wu a sa 10 years, 5 years, 1 years, ye di na afi, ye ni se no. Nyanse bi enim, faso bi enim, faso bi eneso. Oh, we ye man penyu. Dada we nya ni baby kro. Odini po disciple. Sika. Nyanse bi enim. Faso bi ene so tie ni pana wewu na hokọ no on be ne kra ne ko okay on be ne kra nam okay on be ne pa ne kra nam be bi ne kra ne ko no hwe obi wu a mo yefa sua de bi akọ bi yie ya mo nsu anoma na ogbefu ya mo nsa anoma na ogbefu ya mo edene de na ogbefu okọ yese okọ twima okọ twima to obabu system ko ese ene me ko twetwe biye wakobura esram sister bisa won se nipa na wewu na okọ no adaka na odemu no bisa se wo na odemu a na kra ehin fa na okra ne ko okay two adwuma yakopon se be wo asase no so no wewi adwuma na adwuma yakopon se be wo asase no so na ode bae no asase na wo so no adwuma no unya nwie ye ene ko okra achi etu ko okra achi no yesi akaunu yakopon kuto se ne bible din me bi ho da asa kire ye na ye de be ye bon da ro se ye wo bonsam wa ha ye wo yakopon wa ha no no so be ko heavy be ko obosa jemu no akaunu yakopon ye woni be bi wonu ma sunsum no ya banta wo mo okay se na wi abo isu to ehwe wo mo obi isu be bi obi wonu ko wo su ma na wo se me be di obi ni 10 years ni 1 year ni 5 years the 20 years be do bi na won be ni pa no kan ni say 1 year ni 10 years no foko raso de ko se Boniface fama ni pa no na no susu ni pa no wenya wawie no sere Boniface kwan o de bi Boniface de o ti be sere ma obi ni pa na ewu no o ti be ko sere Boniface de man so erade me nui o ewu koi so why boni bi o wi ase kwa borade falefon so de eche no go bible say so o bon pa ma onu a nya ko poso ye de aye o de ama but ye refi say odi she bi wu a ese me ko sere Boniface de fama no ye refi o ye so wu a wewu but so bi wu a o dona ese ko kura so dem no se Boniface e de ama no say erade ifom so bia me we ye bia falefon so ye de eche no o ye nipa e de ha nipa bia no e de nipa bia be fom asa 10 years na ye de ay ko hwa ye de asofo be ko mbekwa kwa ye ko buru akotwe bia ko twi ma to e wo ho de no kwa ye wo o ko ye de ko di 10 years anniversary moko no ma buru nya se be na wo e de se omo se ho no ma se cemetery omo se ho no ma so e de se omo se wa e de nti kwa na ha o mti a amba bo te se e se ko ma panyi e mo nya wo e se ye sesi cemetery ho na se e wo mo de hye ni kwa na
Oda. Hey, and I just asem na ayedin. I just say enwu hia se wo bi wu mpo na ye be ye adwin say ye celebrate no. Even ye kind no ne no ma pa bi a waya ana. Ne mani ne wahi. So be ye mampanyin no enoma bi wo hono a wo ye at least say ye di ne 1 year ni 2 years ni 10 years and ye dey kai say oh e bia nkwala ya wo nkwala ama o manyin wo mama be hu mampanyin na ye dey agina so ne ya ka bibi say oh nipa aso masi bi say wo ba ye say ni say no be ye ntu hu ne say be ye nka ye dwum bi ana say sama ye yi bi de da won sa na ye bi de da wo e de manchirima nka ye obe kai ne wahi nka obe kai ne say ya fancy ye papa Kwame Nkrumah no de mameto no ni me bi obeye no obeji Ghana obeji independent man Ghana say eno ne wo ma na akai enti say no ye da bia ye di anniversary eno ye kai Independence Day ye eno ye kai thank you ye hwe ekufo do papa no mo de mo basin kwen no omo so no ye wo kai bi won ma ye ti de kai omo yeah thank you then say back to Lawrence Lawrence ye kai de kai na June 4th yeah, the time Lawrence. Yes. And yeah, who was cast there cry now, boy, or so beshi. Also, the end, you were kind of kind. Near Marco 4 time. Go force a debate kind of a better to the cacophone. Go for a kind of cacophone the same. A car Ghana dinner, you go for a buy and I'm going to check Ghana. Okay. 1. The back cacophone. 2. Car coin in no. Go for a back kind. Okay. Overhead with swap. Back cacophone. What does it? Yeah. 3. Atame so buy no ni me be obey say school down be see here any hospital be see here no 2 atame e be here dey e da kai no ya kai say o ya sundie hene na asundie hene ne we on pe basaba na so na ma for diskagu la count mu na say no na e ho eme enyo na eme ni e be kai ni so be see school dan be see hospital we any pen na there e dey be kai no okay mahama buy ye be kan say we see there gumurem obi antim was hospital we call rich hospital was why any kama okay also ni me be one man ye be kan no e ko fa do so buy boy ade be ka ko fa do say o ko pokwa so for head term of head obi che bi lanti pamplo kanation yeah ene ni make tikiti bi oye ene de be kan no but kaya kasi ya ka obi pa dia Kwame Nkrumah dia obeyi Ghana fi kwa so mu no ene ne kai okay ya kasi ya kai second was ya kasi ya kai pa dia ene na Lawrence tama so we si owosika aduane ne ma nyina go storm ma okomodi krofo no bebu ani no ene de be kai Lawrence ya kasi ya kai the third person pa dia na ye kufo okay o maka ne de eni kai bia be ka wo bio eni kai bia bio Kwame Nkrumah Lawrence Kufuor asa yeni kai bia bio skedien kwa odifo ye de yankomo no eba eye na wie ye a enesa na wo hwe se de enioma ebobo ede eba ne hwe de enioma ekọ eye esom eye wo manyi ebetimi afa ne ntoma pa ede efra for maybe 10 years 5 years to come me da say Omano enye se enye yiu ebeye mi dunya me otasoro e ka me Bible ekita me ka se be nyina ti no enye se Ghana enye yiu me si mi dunya me otasoro a oto nsu gwata se wesu e ka me Bible ekita me Ghana ye nya obi o businessman obi oni ma de ton business obi o kan e makọ no kan e maba businessman be dia do Ghana se ki Ghana ye ho beto yen ya so bejo yen international obi a businessman no se ye to oye wo Ghana hanuma businessman bia be make sure say ma me ko to machines fa ko tema oye refund ho okay oye no aban office no oni oye refund for no wo contract thank you wo so ba no contract no omo ye no bechem oye no samutu 4% okay ye bechem mienu mu fa tu ko ye se be fa tu wo man no na fa abrofo a omo oye hu ni die se na mu kafi Russia ba no mu fa abrofo mu so mu wo ni die wa mu ritimi fa no oye no mu ye ncho mo ka wo man no mu
yen to omka wo ye fam ko oil refund ho ne yen to omka dollars no mutimi refund oil e mayen do man no mo be ye to bi wa ha no mo ye o man no mo e be mayen so oil no so no the petrol ne diesel ne ma e be ba fam ene diesel e ko fa don ko an ena diesel ni board che petrol o Ghana ko fa don ko an diesel ni board che petrol o Ghana diesel first diesel na emu diesel yemu diesel na emu diesel and the diesel board che petrol and the gas o go fill gas cylinder no so won kita be 2 million kwa o ti fill o gas o cylinder eti ede amemu na omobu chenye ti do san pressure yesa fa another 8 years amobio and say ye wo o ma Ghana eti baby edo no ye businessman e ma na be Déad say ye businessman be Déad wallahi talai Ghana bejo odi for final words etudwa na yemfa ensi ni America ka me be so ne say makasa bebre me ntan epipia bai because me to aba ma omo eti edo e bia me de yawo esa kasa se na wo de wo no sika no onye bidinti no wo de yawo ka obi ka no ka kwa asem wa akire etese message ema obi no me nya na me edwe se na be ya me ho beto me nua so ho beto no obi so ho beto no e na ya edwe me edwe me nua no mo ene me wofafo me nua ma na omo jiboshe wo bank edi kranema eba man no mo no omo na me edwe mo ho because so jibosia no kranema eba man no ma no timi yi niama na ni oni edwuma ye no otimi gwaji quick low for omo 1000 Ghana say 5 million to 10 million kra na otimi go tubi ekoton quick low every Tuesday no Thursday share my make omo tu anajo 2 o'clock kra na omo down mo ka because pressure wa man no mo pressure edikasa mekasa nyina chi say se be ma enya business ma be Déad te ma port duty be ba form e ba form a Ghana ye ho beto e ma na bro so because the duty ba form say ya ye be kan ma bo ma no more oba ko tubi akotom mesu sa eti obi anyo obi azambio ya mehira mo me de makasa wie odu ba o ye me kra fa me ho maka ekoye ma ofa ankoye mo so afa ne sa 0249 me phone number ni 0249 050278 0249 050278 sena rade yi kire me se nyame apo epipi abaye no omo pastor omo sofo osu bempa ono nanum tom me mekan Monday osu beka no Wednesday no nanum tom tenya obi na si nyame na yi a kire na yeka tenya nyame aka na yeka nyenye yetim se ya boy yetim po na dikasa nyame hira mo wa otie ye so ya strong epipi man na yeka me mabunfu to opata panyefo ne fo oto mo fo na so omo ko back no mo trans yi mo ko back dia yanyina enomo ebeso fefe nyame hira bye nyame ensha wodi for ens not of hane dey nkomo no esie won so adwenkyere fa bra bet your comment section like your videos na share on all the social media platform no eso media ene ekwia sikapa makram